xa sekwayilenda under 15 coach uAli Umdlali Dube nguyede coach so vele imbali emxasele khona kwaLenders from khona phana vele I think azange ngikhangele emuva. I think etime tesidlala kulokho kana kwakunzima ukudlala ku first ngoba sasithi nxa ukhangele phezulu ku first kwakulabo Rambo kube noma Kenyathi sasingamanda 15 wayekhangele iroad yakho nokuhamba ukonjerana and then under 18 kwakulabo Roy osiza Khoza and cabinet so iroad yakho sinxa ikhangele vele wabona ilada yakho lenzima but into eqaqathe patience. I think also ungakhalivi le reserve yakho by that time reserve yakho won't know bonke abantu abangu 10 level but deserve ukudlala ku first but bangakwani. So I think from that time talent dlala njani it was too much but now talent yakho sesiba njani sesidinga talent xa talent dlala ngadingi talent dlala ikhona. Now we are looking for talent, that's why silapha grounds samudinga talent abafanele la wasile phumulo kwakwasithola team eblind ephumulo kodwa East Rovers laba wasithi ngihamba even amagwegweni kwakundiwa Nottingham Forest if ngihamba entumbane kwakule gugulethu so la ngisadlala khona ngalo kwakusiba competition so lawo is a player to grow kwakusiba njani kwakusiba is because lapha every week you play a competitive game ama good players but now akusekho khonoko abafana too much ilokho amafoni so lamafoni kawonga lamafoni ama TV phandle so nama drugs into afana sebesijakla phandle sezinjani sezizinenga kakhulu. Vele I think athi sikuyero esefuna ukuhamba ngayo. I think ngaba grateful ukuthi into le coaching lami ngangekho emandini nami but I think ngidlalele abantu Rovers. I think umethemba ngiyangintroduce ukuthi no wena uya senior player here first uzadlala kuphela but first thing when coach ama juniors I think ngumuntu wamfaka coaching le but I think even ngaba player coach kubantu Rovers Division 1 ngaba coach ngaba assistant coach head coach. I think abantu Rovers eyaphonela khona 2016 vele demo vele abafana abahlala phansi demo sozehleka kuphela vele ngabona sokunzima vele ngibona ngiyaqoqa ishitazi vele nxa sokunzima sebehlulekile I will do it demo mina myself ukuthi ngeke ledlule ngikhethe ngengakanani le big board engangapha ngiyakwazi kwezinto njengaleli lama board amancane ina le job i Britain battalion uyancedisa nje ngifana ngamcoach ibhola emncane so wambona ngilabafana sithi hayi mdala ukuthi ngizokuncedisa skill lethu fitness ekufakile siyafana sebezithemba ngabe dlala ibhola igame sebezithemba